uphele uphusha uphumelele kama kuphasa ngisho Afrika obalifana lo inamba isenze kuphela kusongana nesinye ntambama yiba umuntu oyimember echannel kuphela ukuze usebenze inamba awu WhatsApp uyafona from 9 to 5 kuphela from Monday to Friday Sunday to Sunday bosimuzi inkosi sawona kunjani kusho ukuphupha uhambile kumuntu osiza abantu bafike bathi-ke awuzange ukuzothwasa uzophothula so uwesimuzi la umfo kaNkosi ubeye kumelapho wendabuko wafike lo melapho wendabuko amtshela ukuthi akezange uzothwasa kodwa uzophothula yabona futhi lento ikhomba ukuthi ngokuya kwakhe kulo muntu bekumuntu oyothwasa kodwa wafika wathola umyalelo othi wena kumele uphothule nabe sinakusho ukuphothula bayakwazi abantu asuke benobizo likamoya bayangena entwasweni bayothwasa bese emva kwalokho kuba nosiko noma nenqubo yokuphothula futhi so abanye yenze ukuthi lwaqala lo hambo lokuthwaswa mhlawumbe lo muntu omphothulele wangaliphothula kodwa wabiseliqalile lo kwasekusele ukuthi aphothule maybe wasekwenzeka wendela kwelamathongo noma kwaba nento ephazamisayo so sekufanele wena usale uqala la kuphothula lento uyiphothula yabo so number 1 ngokwesinto-ke uma nje uphuphumela kuwuphawu lohluma entshela ukuthi uzophothula ngoba lokho kungenzeka idlozi elikwembethe ayidingi ukuthi ulithwasele kodwa kumele uliphothulele kuphela 2 kwesinye isikhathi umnyanga ibeka kanje uma uphupha umelapho wendabuko kuwuphawu olungaba nohlumethi wena uzophothula umtshela uzophothula ngoba lokho kungenzeka uyakhuzwa ukuthi ungathwasi ungangeni entwasweni ngoba kushoda ukuthi uphothule kuphela futhi uma ukhuza ngenzeka umuntu osefuna ukuyothwasa so lento isifika ngobizo ukukhuza it's a warning no never thwasa never go through the initiation process but iqala from this process yokuphothula le last phase 3 umnyanga ibeka kanje kuyenzeka ukuthi umuntu omelapho wendabuko kubuphawu lohlume ekutshela ukuthi wena uzophothula olungasho ukuthi ngenzeka uma ukuthi unogobela kumele umazise noma umtshela ukuthi akakuphothule angakuthwasisi if already now unogobela who's helping you salumazisa ukuthi endoda mina ngokwemimoya ngokwesidalo sithi ungangithwasisi kodwa ngiphothule noma ngifanele ukuphothula siyabona besibeka la uma you get umbiko othi kumele uphothule futhi wena ungawuthwasi